ide dane para pamirsa program Suluh Galang Kangin. Rahajeng pisan ti tiang presiden macunduk malih ring galah sane becik puniki. Ngerasayang asung kertewara nugraha saking ide sang aji sane kasurat ring sajeroning kauripan iraga. Nyiring iraga sarang sami nyuks mayang pakaryan ide sane sampun nuntun pemargin iragane ngantos mangkin. Nuntun iraga saking peteng nujuring sunaran galang ide sane suci. Murde pebaosan iraga ring rahina mangkin wantah mumpung korine kari mampakan. Kori utawi lawang puniki mateges galah utawi kasempatan sane luhur pisan sane kapaice oleh ide sang aji ring iraga sami pina kemanusa sane maduwe kakirangan. Sasampune iraga ngerasa yang keluihan ide ring jagate. Sepatutnya iraga nenten lali ngererah margi sane nuju ring kerahayuan sane langgeng puniki sadereng galahi telas. Sakadi sane kasurat ring cakepan suci Wahyu 3 pausan kalih dasa. Ide sang putri Yesus Kristus masabda, "Padingehang je, ulun majujuk di harapan korine sambilang ulun nogdog kori. Yening ada anak ane ningeh munyin ulune, tur ada anak ngampakin ulun kori, ulun bakal macelap ka umah anake ento. Tur ulun bakal medar barang-barang ajak iya, mua iya ajak ulun." Turing Matius 7 pausan 7 taler ka ucap, "Tunas ji, pedas cening bakal ke icen. Ulati ji, pedas cening bakal moleh. Tur dog-dog ji korine, pedas cening bakal ke ampakin. Karena asing-asing anak ane nunas bakal ke icen. Ini asing-asing anak ane ngulati, iya bakal moleh. Tur asing-asing anak ane nogdog kori, iya bakal ke ampakin." Sabda puniki ngelingang iraga mangde setate nyiaga yang raga ring sajroning nampi panuntun saking ide sang putra Yesus Kristus. Lawang rahmat puniki setate kawungkahang mangde iraga praside ngranjing ring sajroning kerahayuan sani tanpa miwit. Ide nentenaini nolak sapesira ugi sane metangi tur ngerereh sunaran galang ide ring peteng kauripan jagat puniki. Santukan sih paswecan ide nenten-wenten nandingin tur tanpa mutus. Nanging iraga patut uning mungguing galah utawi lawang puniki nenten pacang setatu wenten nyantos punguran. Wenten galah nih lawang puniki pacang kaundebang. Raris iraga pacang ngerasa sebet pisan yening nenten ngeranjing saking mangkin rikala kesempatane kantun linggah mumpung lawangi karimampakan. Puniki awinan mumpung kantun wenten galah, mumpung kantun wenten lawang, miring iraga ngerereh ide sang aji antuk manah sani suci tur tulus. Sampunang iraga keni pialang ring sajroning jagate sani setate ngrereh kasuksman ring artebrane sane nenten langgeng. Artebrane puniki nenten pacang perside ngampakang lawang suarga. Wantah kapercayane ring ide sang putri Yesus Kristus sani praside nuntun iraga ngeranjing. Ide sampun ngicenin margi sani galang. Nanging iraga sani patut mutusang jagi memargi nuju lawang puniki utawi nenten. Nyabran rahine ide sang aji setate nyantos iraga sarang sami mangdemu wali ring margi sani patut tur ngeranjing ring pesamuane sani suci. Lawang pengampura puniki setate sayaga ngantos iraga sani meled kasupat saking sahananing kaiwangan dewek nuju ring kasucian. Sampunan nyantos telat santukan kauripan ring jagati puniki wantah sakadi embun semengan sani gelis pisan ical rikala suryani sampun medal ring kangin. Dumogi sang roh suci setate nuntun pikayunan iraga mangde setate eling mineka di sisi ide sang aji sepanjang kauripan irageni puniki. Ngiring iraga dados saksi kadiat pakan ide ring tengahing kauripan ring jagat bali puniki mangde lawang puniki dados tetujon utama kauripan.
Ida yang cingakin margi sani sampun kapaice. Raris medal negeranjing ring lawang sani sampun kabungkahan oleh Ida Sang Putri Yesus Kristus antuk asung kerte warenugraha. Semeton pamiarse suluh galang kangin sane kusumayang titiang. Ngiring irage ngastiti, mangde Ida Sang Aji setate ngicenin karahajengan ring irage sarang sami, sadering lawang puniki kaundebang. Matur suksme ring galah sane becik puniki. Dumugi sabde puniki praside dados suluh sane ngicenin galang ring sajeruning manah utawi pikayunan iragene. Ida Sang Putra Yesus Kristus ngamertanin irage sarang sami antuk asung kertenugraha ngantos selawas nyani. Semeton pamiarsa sane sihin titiang ring sajeroning Ida Sang Putra Yesus Kristus ngiring mangkin sineb antuk pengastawa. Duh Sang Aji, titiang ngastawa majeng ring para pemirsa suluh galang kangin sane mangkin sedek sungkan dumadak Ida ngicenin kesegeran. Sane sedek sedih utawi manggihin pikobet ekonomi miwah pikobet ring sajeroning kulawarga lugrayang merte idene tedon. Titiang taler ngastawa majeng ring pemerintah Bali dumadak jagat Bali setate aman damai miwah sejahtera antuk tuntunan idene. Ngiring nunas berkat. Dumogi asung kerte ware nugraha saking Ida Sang Aji miwah asih tresnan Ida Sang Putra Yesus Kristus. Sapuni ketaler pasawitran Ida Roh Suci ngamertanin tur nyarengin semeton sami saking mangkin rawuh kawekasan. Amin. Inggih sameton sami, kadipunike sane praside kawedar ring program suluh galang kangin galah puniki. Titiang ngaturang sukseme banget antuk uratian semetone sami. Dumadak sabde puniki, praside dados merte lan galang manah majeng ring irage sareng sami. Ring sajeroning nglanturang swadharma ring jagat puniki. Setate pageh ring sajeroning bakti, santukan ide ning tenainin nilarin irage peraragan. Nyantos kacunduk malih ring galah sane jagi rau. Shalom. Semeton pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican Ida Sang Aji malarapan antuk sabde sane kawedar ring channel puniki rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte tur ngerasayang kasukertan saking Ida. Suksme.